Saya dah tak jumpa pelajar almost every day. Sekarang jumpa seminggu sekali and then limited. Tapi of course that comes dengan more responsibility yang saya perlu laksanakan. Tapi research still berjalan. Alhamdulillah saya juga dibantu oleh pensyarah-pensyarah lain yang sama-sama membantu menjelia, menulis dan sebagainya. Jadi itu tanggungjawab yang yang saya kena buat semua. Okey, mentadbir ya, okey, mengajar ya, okey, buat research pun ya. Okey, tapi as I age, I realise that I cannot go all out macam dulu lah. So nowadays balik rumah saya dah tak buat kerja. Okay, so kalau bag tu tinggal di luar pintu bilik, besok pagi nak pergi kerja bawa ambil. So jadi basically so total shutdown. Total shutdown. Total shutdown, balik pergi tengah.